Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei diklaim sudah pulih dan siap memimpin Iran menghadapi Amerika Serikat untuk perang panjang jika dibutuhkan. Iran pun diprediksi akan melawan habis-habisan jika Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negara yang dipimpinnya tidak akan tunduk pada musuh dan tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pernyataan ini menjawab pesan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Presiden Iran, Pezeshkian, juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. ما یه راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم چیزی از این دنیا نمیخوایم ما چیزی از این آمریکا ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. Di tengah ketegangan yang kembali memanas, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei disebut telah pulih dari cedera akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kami kutip dari media Turki Anadolu, Direktur Jenderal Protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran juga bilang Mojtaba akan bicara kepada publik pada waktu yang tepat.